na aja yun. Tatay pinanawa di balay na kagkatkata yun eh. Kunak lang kapitan, I love you kapitan. Biglaan na lagi umay dito yung ano makaawi nga si Bibiyag yan minaspan. Wen, amo yung kadi maragsakan ni Inang Guada Apo nga nakadanon dito yung barangay yo. Tani Inang Guada single. Wen, agsarsara ka kun Apo iti lalaki met nga balin nga kapisi ti puso ni Inang Guada. Asino single kada kayo? Apo nagkasat. Sana. Amo yun nagswerte Apo no tagantoy palitod ti maasawa ni Inang Guada. Nagagutak at na Apo ti pagsapula o rekas ka sa ano at ti urnong ko nagswerte ti maasawa ni Inang Guada haan ko nga pagtrap-trabahon at alaunag ti balay haan ko nga paglutuan haan ko nga pagtarakan ti tingwen haan ko nga pagpaapanan ti bangkag pagmulaan ti mais agbantay ti talonhaan kanang nang runa hang umo nga pagpakanan patayin ti bisig swerte o trabaho na pakanan pati bisig ta pakinabanga di abuloy na asino ti mayat awanen mabutang na ganda daw na pigsa pakinagam na di jay masadag ka ti parusukan ka. Ang kunak lang Apo. And happy fiesta po sa inyong lahat, Barangay Palitod. And itapay lang Apo agundaway pagyaman ako ni iti naayat and of course nasangpot nga Barangay Captain yo. Kaya so Apo tinag-invite kanyak dito yung barangay yo. Alam niyo po ba na pumunta pa napanpay Apo ni Kapitan niyo kadwa na ni Dagiti Kagawad. Jay ayan ko, Jay Alicia. Medyo adayo Apo dito kulang-kulang duwang oras ti biyahe. Yan. Thank you so much Barangay Captain Larito Di Carpio. Palakpakan nyo man Apo ni Apo Kapitan nyo. Tanto kasa, alam mo yung kadi nga kunana dapat yung may kadong arabiin ng Guada baling nga naragsak. Ken tumatak iti panunot ti tattao nga daytoy nga piyesta may kadwa ti rabiini. Dapat awan kano ti agaw-awi nga hangan nakaisem. Dapat kano amin nakaisem. Agpaisonte wan kanon makaturturog samot han malaglagim ko karkarupa na gamin ni lelang ko makaiistorya man na Apo tani amo yung kadi ni lelang ko yan asa dagtiri na ni Inang Guada dagiti nataengan dagiti bambakit nga makunat tasyak Apo di makilak iti lolong kon lelang ko